lagi yang paling.
my left, Team Veneca from represented by Ali Nasir. Team Veneca from Rajasthan, Abdullah Nasir, Ahmad Navis. The ball, play.
ਆਏ ਲੋ Allora
ಮಿ ಮುಬಾರತ್ಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಮರ್ಹಬಾ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ಸ್ಗ ಫೆಣಕ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೀಮು ಕುಳೆಂಗರ ಕುಳುನ್ ತೆರಿನ್ನಕಿ ಐಷತ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮರಿಯಂ ದಿಯಾನಾ ಎಸ್ಟಿಒ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಳೆಂಗರ ಕುಳುನ್ ತೆರಿನ್ನಕಿ ಖದೀಜಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಜೂಫಾ ಮುಹಮ್ಮದ್. ಮಿಮೆಚ್ಗೆ ಅಂಪಯ ಯುಮ್ನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ.
dia setengah kuat. Dia setengah kuat. Dia banyak, dia naik ada selalu sebenarnya dia ada dulu.
나갈래. 아니다. 나가.
Image umpire Ravi Chand.
4.
First game won by the SEO Education Club 21-18.
vai che stai, vai che stai, vai che stai. Non devo andare, va. അതാണ്
Second women's doubles Renaka formula team Kulangara Kulkarenaki, Aisha Ibrahim, Ahmed Nasri. SO Recreation Club Kulangara Kulkarenaki, Khadija Muhammad, Mariam Said. Women's umpire Yuna Ibrahim.
ආද රීති වෙගන්න එකයි ඒ බෝඩුව ගන්න මඩුක
City Council Badminton Office Badminton Mubarak Deha Sapis Nimung Resmiata kami ambil nama marhaba. Resmiat Mubarak Mubarak line judging adi umpire certificate hawa kote buma idan nawadani from the City Council ke Secretary General Asad Rashid Karim. Mubarak ka umpire ka kote Faretta Hussein Shaheen. Yumna Ibrahim. Rabin Shah. Mubarak ke line judge Mia Muhammad. Ali Hussein Didi. Bisa Muhammad. Fatmat Ali Didi. Abdullah Nishan. Ibrahim Hasan. शुक्रिया जी। देखो कि मुबारक बेस्ट पेयर ट्रॉफी हवा गुरु बेस्ट पेयर ट्रॉफी हवा को तो धन्यवाद नहीं काउंसिलर फातिमा माशा करें मम्मी तैयारी में बहुत निकल आना
ಡಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಫೆನಕ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನಾಸಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ರಶೀದ್ Women's doubles get best pair. Fenaka formula get Aisha Ibrahim Aminat Nasri. Mixed doubles get best pair. Team MTCC get Hasan Riyad Mafaza Nizam. Mubarak King Ali Queen Home. Badminton King Ali Queen Trophy hawa konde mandanawalani Councilor Mariam Zahina Ahmad Karim. Former City Council Office Badminton Mubarak dengan sapi juga Badminton King akan hoifawani Fenaka Formula City Council Office Badminton Mubarak dengan sapi juga Badminton Queen akan hoifawani SDO Recreation Club ke Hadijah Muhammad. Mubarak ke runner-up team Faisagina medal trophy hawa konde kuma midanawalani Councilor Mariam Zahina Ahmad adi Councilor Fatma Masha Karim.
තිබෙන තියෙම බලස්තාවය. ඒක බලස්තාවය. Formula City Council Office Badminton Mubarak Dehastan Piyuga runner-up team SDO Recreation Club. විභාගයේ චැම්පියන් ටීම තාචාගේ නම් මෙඩල් අධි ට්‍රොෆි හවා කොද්දමුම විදන්නවාදනි මේයා ඉස්මාල් රෆීක් කරිමු Formula City Council Office Badminton Mubarak Dehastan Piyuga Champion Team Fenaka Formula
Formula City Council Inter-Office Badminton Mubarak Dehad Sub-Milung Kahurwal Champion Team. Formula City Council Inter-Office Badminton Mubarak Dehad Sub-Milung Nimung Garasnya Nai Sabu Nimuni Pada Anda BTM Apa Yang Sudah Syukur dan Assalamualaikum